Ranglu tukchu ranga shimba kitsigani America da Israel ki mise niga yimba koni September Hamas ki mida ludu tangba sumne chikcha yu. Koranda sanda aviva nini nido nishzasum luchinda chube tse dunyin kafar azir rangkimne Hamas ki zentri chebada Gaza ru mote gyune ti yubate. Sanda aviva ni nido nishzasum luchinda chukchi na ludu toba nesung kon ludu yongchi lengu yu rimbur bedu. Sigel ki lubu kyoru chenya namida gyartu nyamsom chungbe kabla Korangi pu tadung shepur yoba shedu. Amerike mise ni tadung zentri che yubare. September ludu toba shenyi ni France da Israel nike mise yimba offer Calderon tang Israeli mise Yarden Bibas re. Bibas ki sanda da chugu chunju ni zentri che yu. Wenga Hamas ki konso ni Israel ki kato ne gudung po ne deton chin rechi jo yu. Israel chone detongi nezuti denge chetu mebre. Mepen samjogu chodun tar Israel ki Palestine ki zumba gyata luru tang yoba nam chilo chebe kabla mangso ki gasu topyo. Israel ki Egypt da Gaza war ki Rafah sansam gagu kyartu che war ten nima chigla Palestine wa ngapchu Gaza na menchu takyon che sungkyop da nyamtu drojugu yobare. Mepen samjogu chodun lakta rimba tangbuni sinzi Donald Trump potang kabor mapep ngoyla gozug yobatang yeshiba ka chigtang Israel ki misu Trump ki bezon la tene Hamas da Israel ki silo Netanyahu wala kenge shatuba reji juyu. Since Trump ne Israel ki chokpo lapchen shila Netanyahu ngunzi nangyu. I believe that working together again. Nganzo nyamle cheda arida Israel ki nyamte ting sabtu tong topyu yije chigyu. Nganzo Iran ki jikyu ki korte zame tong topyu tang ngagu du shide da pege ki turip sabu tun topyu rengi la dengzo yueji sungdu. Israel da Hamasi war mepen samjugu chodu rimba nibe chedu chomyo gozuktab yobe kabdir Netanyahu potang kabor sinzi Trump da jente nangkenki chige ki guti ang thangbude chayu yinbaje. Rimba nibar Israel ki meta tsangma lojo thang Gaza ro pukyan rimbur mepen samju chegu Israel ki mangmi tsangma Gaza ne chiden chegu je kyo yobaje. Silo Netanyahu dungyo nangyur tesom nangyo. The only one that can actually make Netanyahu kenga de dungyo chedu chu tupgen chigle mebani ari sinzi Donald Trump re chesungdu. Trump himself. Netanyahu chepsi nyamle bada tawa tengzimba Itamar ban giver shungne chiden nang tsawatang nyamle ba Bezalel Smotrich ki kesi shunki mepen samjolo mutun nana kong shungne chiden nangyu yenji juyu. Chotun la tene Netanyahu shung bolu siparedu. Tüzung Trump ki gisha nga gudu puksam chimbu zingi yoreche Israel ki yeshibak teshir ki judu. We know the two big aims that Trump ki miyu chimbu ni karityon yorese na meda tsama loru topgyu ta nibani Saudi da nyamdu shide da nga kudu shide jungu tere. Palestine ki tuanda de midu padu Saudi su tenre chashir mutun nanju memba nga su shiki yoje judu. Without having a Palestinian component to it. Gaza Palestine memala kyarsu chegyuni ledun zo yinshing Trump ki Jordan da Egypt gekab nigi Palestine ki kyabju wasaya chigha lentugyu rechi chashi tönbe kabla gekab nibu da Palestine watsu mutuna mebre Linda Gratsin ki tambe ne zudi pabju da nyendu shuken sunamyan zomyen